Thir tu te thole ni chibaile vekule ni zan lama footballer tena donan chak eme mai Ballon d'Or award te semcho ani leya chu mai ba ka football thuleng te po ngai nam takau ma chung te chu ngai thlaka thlir ho na hun in nei le donang o ni zan lama khan seita kang han Ballon d'Or award chu semcho ani le ta ni zana semcho hian Spanish midfielder European Championship Spain team champion puitu le best player thlan Rodri chu thlan chho ani ya patnina Vinicius Junior omin pathumna Jude Bellingham ve bok soita kangin Ballon d'Or award hi kumsamruk pasari zeta upa ani towa mitam takin han sui niam deuh thrin ma se Ballon d'Or chu Ballon d'Or ani reng don na mitin hian in don ancha ka aphu takte hne na po sem chho ani thrin na soisel tok te po ve thrin bok ni zana loman an sem chho po hian soizui atitam khop maya Real Madrid phei chu tuma ankal du lo nge a loman an sem chho ma khan result hi alo leak out ni te point sei thom alenga hemi wang hian in Real Madrid player le staff kan hanti ang chi ten he loman an sem chho tura hen kal lo an rel thua tuma anin lan lo nia soizui ani bok soita kangin Ballon d'Or kumsang ni somni pali an sem chho tur hianin boruak anelian khop maya an sem chho ma khanin adong tura mitam takina anrin chu Vinicius Junior ania Vini hian season liam ta kha amang chelo khop maya Real Madrid tan hian season liam ta han innel na sang tum som thum pakwa in learning goal somni pali akhunga midang goal khung tur siam sak tum som bakhat anei mai pelama season kalme ka po goal riat akhung le der towa hemi wang hian adong ngei turangai ni te point mitam takin an soi man nge hei mai ba kan Real Madrid team chu UEFA Champions League no moite Super Copa Espana mai ba ka UEFA Champions League La Liga kan hanti angte UEFA Super Cup no moite a choi puya heng hoa hian player thatak ania hemi wang hianin Ballon d'Or award po adon ring tu an tam hleya Borussia Dortmund laka an comeback nuwa phei chuanin Jamie Carragher phei chuan Ballon d'Or hi ita ania latoro le ti te point alo soya Vinicius Junior po hian adong ngei don nia in ria hin Barcelona nen anin machon truma po Barca midfielder Gavi nena Ballon d'Or thotan ne ka don tur hi minlo enro tin asoi zau maya hei hian soizui te po atitama adon lo nuwa mitam takina an chutlet na ani zui tak nge anni Ballon d'Or kumina an sem cho lo mandong tu Rodri po hi ache chelo khop maya mitam takin don phu ti te point an soi thina season liamta ache tha Manchester City hi Premier League ka a champion pui mai pialama FIFA Club World Cup no moite a choya anram Spain team chu UEFA European Championship khel zota ka a champion pui satlia mai lovin UEFA European Championship kumsang ni somni pali nei zota ka best player a thlan ania hemi wang hianin mitam takin don aphu antia chuti rolin European Championship azo nuwa football a khele rilo ani ber maya liamin atla buak chun zomta ani hemi chung hian Vinicius Junior alo che tharo boxia hemi wang hianin adong lo mayang ti te po soitu an tam man hle ni sana Ballon d'Or award an sem chu ma thleng khachuanin Vinicius Junior hian adong ngei turangai ania Marcelo man an sem ma hreta Ballon d'Or dong tur hi a leak out ni hin alanga hemia hianin Rodri hi aming arilian taberle sia Vinicius Junior po adown ta zui hle ani kha chuti rolin mitam takin don phutin Rodri hi an soya kan ngai dan te po comment section lama soi vele taila atha ome heti hian Rodri an he choi moina hlutak adon ta ka chuan football azin konga atum khanan Ballon d'Or award adong ta tina ania English Premier League atanga he choi moina dong thei pasari na ni che hin Stanley Matthew changkum sang hazakwa somnga paruk khan atum khatnan he choi moina hi adonga Dennis Law changkum sang hazakwa somruk palia dong velein Sir Bobby Charlton changkum sang hazakwa somruk paruka adong veleya George Best changkum sang hazakwa somruk pariata adong lein kumsang ni pakhata Michael Owen chon he choi moina hi adong leya
kumsak ni pariat khan English Premier League atanga player dong thei nung ber ni turin Cristiano Ronaldo chon he choi moina hi adonga hemi nuwa English Premier League atangin dong anom le to lova ni zanama an sem chua Rodri ne na hlan ani vele ta kumsom paruk nuwa Premier League atangin he choi moina dong thei hi anom vele ta tinani chu Rodri chuan media ten an kum na he choi moina ka hne na an hlan hi kalom khop mahia football ka zin konga ka thil ton to chun alomam berte zingami ani hialin karing bok he choi moina ka dong hi keima ka ti ani lova karam mi puite na min thlop na wang ani ya karam mi puite tan he choi moina ka hlan tel bok ani social media lam hi ka khoi ve vak lova chu wangin thil thleng ang chi te ka hre ve lem lova midang in dong po ni se kalom pui don na chuti rolin he choi moina dong thei tura mitam takin min vorlar hi kalom emma an chunga po lom thu ka soiti in Rodri chun a soi zui bok Ballon d'Or award an sem zo ta ka a ranking rang te hi in tar lang ve le don thrim taila Ballon d'Or award an sem chua ta ka hian pakhat na chu sei ta kang khan Manchester City le Spain midfielder Rodri chu an ni ya pahni na Brazil le Real Madrid forward Vinicius Junior chu omin pathumna Jude Bellingham chu auma palina Dani Carvajal chu omin pangana Erling Haaland chu aum ve khio mai boka parukna Kylian Mbappe chu omin pasarina Lautaro Martinez auma pariatna Lamine Yamal chu aron lang wang maya pakwana Toni Kroos omin somna English forward Harry Kane chu aum ve bok anni pialama hian Phil Foden Florian Wirtz Dani Olmo Adeloma Lookman Nico Williams Granit Xhaka Federico Valverde Emiliano Martinez Martin Odegaard Hakan Calhanoglu Bukayo Saka Antonio Rudiger Ruben Dias William Saliba Cole Palmer Declan Rice Vitinha Alex Grimaldo Artem Dovbyk le Mats Hummels an dot ve bok kumina an sem chotak Ballon d'Or hi affair kan ti hlomem le tam takin Vinicius Junior an adon an ringa amhai ro chu atakrama ero Rodrian he choi moina hi adonga hemi hi thil om kan ti hlomem le top 3 big kan ngai san thin te kha han en taila Rodri Vinicius Junior le Jude Bellingham te hian an phu em le pathum na chin hi han soi vele don tabok kila Dani Carvajal point choi moina tam tak adonga Vinicius Junior an adong don lauti an hriat nuwa phei chuan Real Madrid in Dani Carvajal an don aphutin a choi moina don zong te po an ron tar lang ani kha enge kan ngai ve dan hlom comment section lama khan thai lang le donang o khami big mi palam choi moina ha chu handa sfeltai la a choi moina dangte han chiar vele thuak don ta illa mei chelama hian Ballon d'Or award dong tu hi Spain midfielder Barcelona midfielder ni bok aita bonmati chu thlan ania bonmati hi achero pui angreng khop maya season liamta Barcelona team chu Spanish La Liga lama a champion puya UEFA Champions League a champion pui bokin Copa del Rey le Supercopa Espana te a champion pui boka UEFA Women's Nations League a Spain team chu a champion pui bok tihian Ballon d'Or award hi atum ni nan adong zon ta anne heng ho mai ba ka hen choi moina dang lama po Copa Trophy lama player no pang tha tinani chu Barcelona forward Lamine Yamal chu thlan ania Yamal hi chu kan hria thau ang khanin UEFA European Championship lama Spain team an champion theina na mi tangkai tak le tho hlok berte zingami ania Barcelona team tan po ache that je kan hre theu omme panina hianin Real Madrid forward Arda Güler chu auma pathumna Manchester United midfielder Kobe Mainu chu aum ve wang bok Yasin Trophy lama goalkeeper Thaber tinani chu season khat chunga a Thabera hianin Aston Villa le Argentina goalkeeper Emiliano Martinez chu thlan ania Martinez si chu Copa America lama ache draw puizia kan theu in arin oma UEFA Champions League khel turin a team hi a in pet kai pui bok Panina Athletic Bilbao goalkeeper Spain team European Championship a champion pui to Unai Simon chu thlan ania pathumna Real Madrid le Ukraine goalkeeper Adrian Lunin chu thlan ani ve bok coach lama lu chho vele don taila Johan Cruyff Trophy coach Thaber tinani chu season kha chunga coach Thaber a hianin Real Madrid coach
Italian pachal Carlo Ancelotti chu thlan ani ya Carlo Ancelotti hi chu dan rual ani lo te po kan ti thei me season liam ta Real Madrid team lo tlin na tam tak achan puya ani hian aphuwa adong tur takin adong te po ati thei me pani na hian Bayer Leverkusen lo tling taka kai hruai tu Xabi Alonso chu thlan ani ya Alonso hian Leverkusen hi trophy pani a choi puya aphu le te po kan ti thei me pathumna Luis de la Fonte chu thlan ani ya Spanish pachal hian Spain team chu European Championship a champion puya pathumna aron langjui vele ta anni hemi bi ka hian han soi zui don ta ila result ali ka te thom alen viau nuwa anronin soi fia na lama khan he choi mena dong tur hi an threlok lotin anronin soi fia hemi result hi ati chiang tu te po ani thei me result ali ka tan tia khan coach Travera hian Luis de la Fonte chu aum ni hin tarlan ani ya ma se Carlo Ancelotti an adonga pathumna Luis de la Fonte hi chu aum phak chau anni heng ho ba kain choi moina danga Gerd Müller trophy lama Harry Kane le Kylian Mbappe te chu thlan anni ya season liam ta khan anni hian goal somnga pahni veve an khung tling anni club Travera hianin mi palama Real Madrid team chu thlan anni ya meichelama Barcelona chu thlan anni ve bok choi moina sang sang kan han chiar chu tak te khan kan be seilo result te po kan muhlomem le Ballon d'Or bi ka Rodri nge Vinicius Junior an phu jok ti te po ha kan ngai dan thai lang vele don ta ila a thome Ballon d'Or wa chungchang chu kalsan taila football thulenga lu don taila ama saber lama Ballon d'Or awat an sem ma lok khan thu thar mi pui ngai ven hlo tak mai a thlenga chu United in an coach Erik ten Hag an ban chungchang hi anni Erik ten Hag hi kan hriat theu ang khanin Manchester United hian kumsang ni somni panni kumkhan an coach satan an seng no tak thu an puanga atira Ajax team a che that pui em wangin United hian alaka po beisei an nei sang khop maya a mai ro chu result la mai ro a that pui lem lova trophy ro pahni lai a choi man ti ha hre thung taila Premier League apan nuwa Pep Guardiola aya trophy choi nem chu anom chuang lo anni chuti rolin Erik ten Hag he chu United tran tu te hianin an ngai na lo tlang thu min arin oma season kalme ka pheichon beisei a phak lo khop maya an match khel nu nong pakwa trum khat chau a chak puya Europa League ka away ya trum ni anin draw te po alom tok maya Premier League ka West Ham United laka an tlom nuwa pheichuan United club ho tu te lamin an do thei tabik lova nizan lama khan zan tira khan anin kar anti top tak thu an puang tarup ani kha Erik ten Hag kan hriat theu angin kumsang ni somni pahni July ni khat khan United team hian an kot satan an laluta United team hi trumza somni pariat kai hroi manin trum som sari pahni achak puya trum somni inne tok nei puyin trum som thum paruk avan doi zoka atran puya trophy lama ero ache chelem lova United hi kumsang ni somni pathum somni pali season a FA Cup no moi a choi puya hemi ma season chi hian EFL Cup no moi a choi pui ba ka FA Cup lama pahni na ani pui bok trophy lama che chelo ma se result lama ero kumina beisei an phak lova an chak lo piang in chuan lam anei zia boka ama tran tu po anom meu to lo ani ber mai soita kang khan season kalme ka ache thatok lova United team hi Europa League lama somni palina ani pui me ka Manchester United ang tan chon UEFA Champions League po ni lo Europa League lama hetiang din mun anom hi thil lo mom lo tak mai ani ya Premier League ka som palina ni mek bokin champion lam ayin tlak lam an nei to zoka hemi wangen alaka do theina an nei zui thei tabik lo ni yin ngai ani United lam chon thu chu semin Erik ten Hag kan an laka athil ti to te an lom thu an soya chuti rualin har satak chunga aninka thathen angai tak thu an puang bok Erik ten Hag eroin thu thar anei vele ngala Manchester United club ho tu te lam chon an thlop thatok lo nia a hriat thu a soya chuti rualin poi ati lo thu le chol hadam amamo thu a soya coach dang te angin transfer bazar la yin adu ang tok an pek lo thu soyin Cristiano Ronaldo an suatir nu khan Vinicius Junior emo Erling Haaland te ang level vel sengnu kaduwa
chu tiang chu min ti sak theilo ani keina kalo soive chiam hitlap ho tu telamin anbeng athleng lem lova chu thil boina ber ania rizala po kantuar ta nin ka hria tin a soizui bok chu ti rualin han ngai tu awang ta ula Eric ten Hag khian Manchester United a in kol nuwa hian sum amang hnem angreng khop maya United team a in kol nuwa Euro makta duai za sari don amang to niin alanga heti chung hianin a in soifia na lama ero club ho tu ten ka du ang tok sumin pelo atia enge kan ngai dan hlom le Euro makta duai za sari chuang senga United team asiam tha theilo ani chuan coach thatak ani lo tia soitu te po an oma kan ngai dan kha han thai lang vele don taila United team hian an coach sarta tunge an sengluang tunge indu ang chi te po kha thai lang vele bokula a thao me coach thar chungchang soita ka chun United hian ni zan lam khan thu thar an nei ngal la German news ten an tarlan dana an coach thar ni turatan Julian Nagelsmann chu biak an tum ni hin alanga German pachal hi United coach ni tura khan ber ani ni in tarlan ani to bok Saudi Pro League club Al Nassr tana khel me Cristiano Ronaldo point football chu chosan alatum big lo ni in alanga nizan lama khan Saudi news ten an tarlan dana Al Nassr le Cristiano Ronaldo te hi anin rem ta ni in alanga tuna tangare lo te a Portuguese forward hi Al Nassr team tan contract har Aziabel dona Al Nassr hian a football zen kong a top san mai arinom chho tran ta hle mitam takin Portuguese forward hi Europe lama akir le ring te po an oma ma se contract har Aziabel le chuan Al Nassr lama hian a hun top a mang don tina ani ber mai Lamine Yamal po aron ngal ve zau maya media ten ankom na Real Madrid hi mitam takin khovela team thaber ni in an soi thin na chu adik na chen te po awmang ma se an ne thazok hi an omin kai chuan ka ria karliam ta kar to pa khan tuwe mo chon silify in an ne thei an ni chu wang chon Barcelona ka khel mek na hi team ro pui tak kan ni ya Bayern Munich le Real Madrid sop thei kan ni ya chu wang chon khovela club thaber te zinga mi kan ni tin Lamine Yamal chuan asoi Mario Balotelli po angayom ve khop mai El Clasico khel zo tak chungchanga angai dan aron sei vele tawa Instagram lama Mario Balotelli chuan Barcelona hian season kalmeka practice na mun stadium patni an neya chu an mani home ground ania pakhat le chu Santiago Bernabeu anni kasoi omjin thriam tlang thawin karing tun din huna chon Barcelona hi khovela club thaber te zingami annia Real Madrid ero kasoi du lo tin asoi zui bok Real Madrid team hi tu hnaya chuan borok thalo nei na saber te po ani hial o me kan hriat tlan theu angin El Clasico khel zota ka an mel makum hlon Barcelona chon silify ngotin an sopa an borok po ari hat zui ani kha thotan ni jang kha aron ni velea Ballon d'Or dong tura an lo rin lok le an fans te point Ballon d'Or idong ton tia an soile mitam tak pandit te le footballer tena dong tura an rin Vinicius Junior chun adong le talo sia Real Madrid tan tun nai chho hi chu kardom lo tak te po ani theina chen te po aum ome Enzo Maresca point thu thar aneya nizana makhan media ten ankom na an defender Reece James khovela defender thaber te zingami ani thule an team tana mi tangkai ani tur thu asoya tundin huna Reece James an mamo thu soyin aliam te po adam chhozel thu asoya an team tana mi ro pui tak le thatak ani chunzom zel arin thu asoi zui bok Maresca chon soi zui zelin ani hi kan duwa khovela player thaber ani tin asoi zui bok Lisandro Martinez point thu thar aneya nizang khan media ten ankom na season thatak man kan duwa United team tana mi tangkai ni kan du bok season tier lama kan che thatok lawa ma se kan bei don na engkim hi ti kan huam don anni chu United team kan mangai chan chu ania season top min lo nga kula asang taka kan don na chumi chu kan ti thei nge yang ti karing bok player te po real rolama kan kang chhozela beisei na nen season top thatakin kan khar thei karing ti in asoi Real Madrid club president Florentino Perez point to thar aneya nizan lama khan media ten antarlan danin
Perez in an coach ni turatan Carlo Ancelotti thak tu tan tinani chu Xabi Alonso chu adu thu asoi vele ta nipui transfer kongka lo in hon vele Carlo Ancelotti chuak mai tur mun ruak lo khatnan Xabi Alonso hi senglu atum tinani chu Liverpool lampoint thu thar an neya nizan lama khan right back thar ni turatan Red Bull Salzburg defender Amar de chu senglu antum thu puan aniya Liverpool hian Trent Alexander-Arnold chu an chan thut mai thein hin alanga amun ruak lo khat tu tang kum som ni pahni me Amar de chi senglu antum ta ani United lampoint thu thar an nei ve zela mirror lamin atar lan dana United thian Alphonso Davies chu senglu an tu thu an soi ve ta momal takin Bayern Munich chu in biak na kalpui an tum thu puan ani Alphonso Davies hian season kalmek dai chau contract anei towa season topa free transfer in adu ber club azom theidona January transfer kongka ain hon huna man nein shal thei ani don bok hemi hi United hian man tangkai antum dia ngai anne Carliam ta kar topa Arsenal le Liverpool te goal ni ve ve in pe anin hne tok zo nu khan in khela zo nu Mikel Arteta chon thuthar aron neya Mediaten ankom na Liverpool team aya thazok anni thu le kha in khela pohan chakphu zok anni thu asoi Mikel Arteta chun kanau te kha an khel tha emema point khat nilovin point thum hlo cho kha an phu zok anni Liverpool ai khan a thazok kan niya chu field chunga pohan kan lan tir anni chuti rolin point khata kan lung oi thiam angai kha apoi khop maya in khel pumpui thlir chon in kan hriatlan karinga point thum hlo chua phuzok chu keini kan nitin Mikel Arteta chuan asoi Spanish forward Lamine Yamal point thuthar aron neya tun naya Arsenal le Chelsea nen thuk takin soizom nima se TBR football lamin antarlan dana Lamine Yamal chon Barcelona chuasan atum lo thu asoya Barca tana thilro puiti atum thu le Barca tanga lo man thanem tak choi atum thu asoya Barca chu ahmai club anni thu le Olsam taka phatsan mai atum lo thu asoya club dang zomri tumna anei lo thu asoi zui bok English Premier League club Manchester City lampoint an forward lui Cole Palmer chu an mutai chole tranta ni hin alanga Football Insider lamin atar landana City lamhian an forward lui Cole Palmer hi sengle de dan an ngai to chho tranta ni hin alanga chuti rolling Cole Palmer hi chuan City hi pan le atum lo thu le Chelsea tana lain lan zel atum thu asoi thung ni in alanga City lamhen Cole Palmer hi senglet le du viau ma se English player thabera than hlim Cole Palmer hi Chelsea lama acham chun zomri arinom Liverpool lampoint antlerlai lam thuam chak an tumna konga rol tharm haba keng taknei kumsom ni pakhata upa Pablo Barrios chu senglo an tum thu puan aniya Atletico Madrid midfielder hi tun din huna a hlut na hi Euro makta duai zavel ni turangai aniya Liverpool lam hian Spanish news ten antarlan dana hetiang zat hi the chu anin huam don ni hin alanga kumsom ni pakhat mi hi Liverpool hian anla senglu thei mai rin na tepo alian ta hle Eric Ten Hag ban chung chang in soizui atitam khop maya Gary Neville an thuthar anei nuwa ni zan lama khan Mika Richard point thuthar aneya Mika Richard chon Eric Ten Hag hi ache sual ve na sa hle hin kai chuan ka hria United team hi han entai la Sir Alex Ferguson ate hun lai kha chon team la omber le Premier League ka to khirber anniya tun din huna khatiang kha kan muto lo anni chu wang chon United lampo hian anti tur antia kanga ti hin asoi City defender lui Mika Richard chon soi zelin United team hen pressure an ngam lo to maya tun din huna te bula anom na te hi entai la sompalina anom meka hei hi thil thatok ani lo pialama season chonulama pheichang khoyange anom don ti hriat anilova chu wangin Eric Ten Hag himiro pui takni ma se alaka improvement kan mulava United club ho tu te hian anti tur dik tak anti nin ka hriatin Mika Richard chuan asoi Liverpool am point thuthar an nei zela court of side lamin atarlan dana mateta chu senglu antum thu puan aniya Crystal Palace forward goal ma riam tak mai Mateta hi Liverpool hian anla senglo mai rin na tepo alian ta Mateta hi season liam ta ache thakop maya
kumin season a po Palace tlar malama hriamber ania Paris Saint-Germain poin senglu tuma anlo helto mate ta hi Liverpool tlar ma thuam tratnan kan lakmu mai te po arinom chho tran ta le team tok lamin atar lan dana United lampoin antlar malam thuam chak an tumna konga Sporting Lisbon forward Giovanni Guenda chu senglu antum thu puan ania kumsom pasari leka upa hi aman zata po sum thanem tak the chu anin huam ni tarlan anni country thewin United thian an forward Anthony chu sal chu antum thu tarlan alo ni towa amun ruak lo khatu turpo anjong chho tran na sa hle kumsom pasari mi lek Giovanni Guenda lam hi an hoya tundin muna ahlut na hi Euro makta doi zavel ni tarlan anni team tok lamin atarlan dana Chelsea lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Borussia Dortmund forward Karim Adeyemi chu senglu antum tur thu puan ania season kalmek atop huna Adeyemi hi senglu antum thu puan anni Chelsea coach Enzo Maresca chon aduangte ala sengkim lo niin alanga he aduna tilotling tur hianin Karim Adeyemi hi ala senglu mai rin na te po alianta team tok lam vekin antarlan dana Liverpool lampoin antar malam thuam chak antum na konga Saudi Pro League club te chu makhalin Mohamed Kudus su senglu antum thu puan ania West Ham attacker thazet mai goal ma hriam tak Ghana international forward ni bok Mohamed Kudus Liverpool lama kan mu mai rin na te po alian chho tran ta Xavi point thu thar ania tun hnaya United in Eric Ten Hag an ban nu loka United in Xavi hi senglu antum niin thom alenga ma se thuthar bera alandan in Xavi hian United hi zomtumna anei lova aninkara engma omlo thu asoi niin alang bok Arsenal lampoin thuthar anneya nizana makan Aston Villa chu makhalin Ferran Torres chu senglu antum thu puan ania anin rem thai mai rin na te po alian ni goal chuan antar lang bok country in Ferran Torres in Barcelona lam hin shal an poiti lo thu an lo sei towa nipui transfer kongka ain hon vele Arsenal emo Aston Villa lam hian an dor arinoma atuema zo khen an senglu rinna alianta ole hatichin hatun trumatan son ni mai se clear to te ka channel min ngai lut sak 39 chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe le mahan tran min han lak pui le ula naktu ka thongai nom takte nen in mule theu kan tum don ne